Moni natum anutin si kapre architect do anutin architect si akapre la soatelen jong si rimdun pame pulote ale longponji la son si Romen Engti Benu Mishra Memorial NRL Young Talent along chepate dun pen Karbi Anglong aphan nong me ekewan pi Phuluni constituency kaparlo Tarabasa Vibini Engti arongamikar Babu Engti lapen sonti tisopi asopo akleng si Romen Engti alang likedam tang pai ni pai Christian ni Guwahati along kepadopon Benu Mishra NRL Young Talent along artist mate arjan ki hianat chepate dunlo lapen nong e chepalong dun si Karbi Anglong araraphan nong me wan pilo lapen laso anong e chepalong dun pu arjulong si Phuluni Press Club abitung atumdam si Romena hematum aphan karchu padopon alang li Romen Engti bi hekpenta ke art mate arjan ki hi anat aning hang pik abangphu alang li kadure ke dokok penajok aning hang tame kisung dokok titik lasi alang li asar bura la penasar piatum Karbi Anglong Autonomous Council aphan kachuning rike Karbi Anglong Autonomous Council pen rabdun bom pute anso se angsong kachepali dunchi aphanta kachisik do puta pachini pon Romen Engti ang politik dengan kesalo lang naman ko ang bagong team at ako yung pailo lang naman ko competition ko dan ang ligay dag hemente kon di bang akleng sila ji nile tum arjulong lo nang gati long ko pini ka chepate dun pen nang ta Karbi Anglong mas mi sinong mewan kati Phuluni awa hawagan si sinong mewan bola si kopi anak senang liga chepate dun sila na bangso award nang liga palongan lo hindi bang kala Guwahati long pena Benu Mishra Memorial NRL Young Talent ko long naman ko award ko long ko anang deng nang liga palongan hindi bang kaya ang deng bang ko pula tumila young artist la tajum hek kan ko ko long dun dan ang liga prang nila poson ka Charlie dundo man na artist sa hindi bang Charlie Donut hay dalang kay nina jong ban hay nina tek an ko ama dun an yun natin si body is so Charlie na ang tela poson ko ano sa na Jadi bang long dun betul lang nonton si Cheng Silo bang award lang ito exhibition ta non la si kidun la kasi dulu la lang itong Guwahati Artist Guild pen kasi dulu Guwahati Artist Guild in collaboration with Fine Artists and Craftsmen Association Kapaka and before sa Hexo Sabah present 46 annual art exhibition buki video Guwahati kan lang itong tanda Kapaka member tanda doon kan sa video lang ito la buki video sin dito exhibition dito tenglah nong me ke bana mangke ining karong sitame ni yan ining karong ulang akhirnya dalam ke Fransi itum Karbi Anglong pan ka an so se itum Karbi Anglong pan chot seli Assam along region si a step pensi Assam step do an pensi la so ke long nong me ke long pinyang mati di la si an so se non university along university la son Delhi long chepate long akonon ki dum je pan ako kimang dola la det kolote la fansi ni la so un nang lang ko fansi ni also se Karbi Anglong kan also se Karbi Anglong arad an pan also se tuning risi ni gam ko chomba pan also se ahir jume also se tekna helang rena helang kosi ni ninga kong matha bom nang dan ang itong lab kasi toy din happy niya ka orason do mama tong oh kecuk toy do na bang putte ni dita nam chodom chok sadhu menir ko khorot abi kanta la phan ka pachali kosto dobi ani si Guwahati lang la manteng ga chedeng dam tang ta ni ya lipan ta bes jennet tene tuk tak bang ekang hon la ni ya nam ka dong tum phan tuning la si gari ta na kerap don la sona system do mag picho ki jona bana kosto ta do akada ke dam tamya kosto do Guwahati Halloween pina sitame bang ke ekang hon do na joine te ma anso se Karbi anso se Karbi arat to banda churu si ni si pula ala lang tumle nangra basonte CMEM anso se mele te litumalo king video ko alang tumle nang matha sonte anso se so phantan so se patte ke sonte balang tumja kong pidonra anso se hadet dag matrola itum India wang kang chap tagali kha kapre kalong pakap ji banta lining halang ni dite to ni risi pula Phuluni pen dirchuna rongpi Karbi Anglong live